Gelenon. Sore. Ketemu yan siapa ya malam. Tuju Dina. Saya ki. Saya. Oh, lah. Tentenan pula ki ano. Nyapo. Nyapo apa? Pula ki nyapo re kada na pasar ya. Ko ya saja kalampi kamalaman. Pula mele yang ku telasen. Oh aja kalampi ya. Kalampi naring melok nyampi kalampi. Ari ya tak kalampir ya. Ada kalampi kapi dalam ya. Oh, isengko esangku tukang sulap. Ese olar ya. Bene olar ya. Reken dia nyapo tukang meko olar. Ini tukang sulap are ko sing tidak jual kalampi. Oh. Pula yang gue telasan. Mek tele kemalaman gele aja dari dimah. Lah kelo kok lengelele mulai duhur. Kampung-kampung. Tadi pada pagi nah. Kok bener dinari cepat. Kocang dinari orang lebur mulai kelampi. Kelero kake. One dina beneti sepak cepak. Dina ria. Bisa nyem beneti sepak cepak. Emang kakek dari dimah. Nek tak tahu bisa nyem. Kok dari tisa kiki. Ki uru nembong kok beda tisanya ma kiki. Salah latang tisanya ma nyem. Ki beda pole ya tisanya ma kiki. Mek pasteleanya ma tisa kiki dek remes sejarah nah. Datang kampungnya banyak rengol-ngol. Jadi mau ngakanya tak ados. Jadi pas nyame tisa kiki. Dia mau tanya sejarah nah. Jobi loro semula kalampi. Pahala kotanya tuh. Lah torot makin beniti sepak cepak dinar ya. Kok ka dinar kaya saja kalampi. Kaki mele yo. Coba lah buka kalampi nah. Ari ya, tak kalampi nare. Lah mele marah. Loh, ini ada plastik ke? Kelampi bekas ria ya. Aduh, mun kelampi bekas ria tak nengangku telasen. Arya mun bekas enggak ria sampai dek cisapak cepak. Sengang sengko cisapak cepak ria tisa namat langge. Biasa namat langger ya melian kelampi bekas. Jadi deki kakek lah sambil dek roman namat langge ya. Pola mat langge meleh. Are beni bekas ya. Anyar ya. Kem plastik kegele kebay bedena telur kali musiko. Kakek lo meleh tak kasih tu lah kana ya. Kok kayang ya kabulan ya telasan deh. Eman di mana ria mun kelampi lah tadi plastik ya kelampi bekas. Sambinang ko landi kelampi telasan segenabi plastik ya. Kita coba ceceakin dek tisapak cepak bain. Bisa biasa nah melian kelampi bekas. Ya lah sambil ya. Siapa orang kok tak bisa meleh. Ya mungkin kayak pada cepak. Pastana plastik kegelo ke bedena telur kaleng.
Marah apa melek? Kayaknya aku ya belum cetelasan. Enggak sepora nah, kok tak bisa meleh. Kok landi kelampi sekebe telasen. Tulilah sambil koin. Marah. Iya, ada ganteng. Enggak kalau meleh ya, wah nambong ria. Lah sambi, tuli, lah sambi. Lah kalau elang telang tadi. Tok baju kia. Ya kau lah halaman kada. Ya, lamangka tuli. Ya lah dia kok mak kada. Ya ya, latanya disapak cepak ya di saya. Lagi ya. Ya kok lah boleh ya. Ya, tuli, baca lagi. Disapak cepak. Terbodoh melepoin. Orang lemah cucu kalam. Sengko, isang kurang terbir. Cek ru ada setian THR ya tak tik cair anak abik tang bini kita mulai kelam pas demus Belenon. sore Kok bener dinati sepak cepak. iya bener ada di sepak cepak tapi mainnya di sepak cepak ala kok apa Aduh capok tepak di sesare sengkok. Kok bener gak kisahnya Mamat Langga? baik tahu kakek kita udah di YouTube ya Enggak kok gelek kayak tau dioreng. Neng tisa nyem kenyem. Bocah neng tisa pak cepak aja beda orang isanya Mamat Langga. Lebur mulai kelampi bekas-bekas hari ya. bisa kok aku tahu dari YouTube ya lepas kesempatan dan kok ulah kerana nyari kelam binatang lah kemas yang kok teroneng kok kelam bina Oh teger ya. Karena pacu ada ki. Ayo lah milir ya. kok masa kelam bina yang tua kapi kaki saya jual sengkore melaki na kelam binatang anak Enggak bodoh gelek. Hari tak kelebihan anak-anak dia. Pas tak ngetela. uyongku ya tangan aja biasa mau ngangkui kelampi berengkatok ken katok ada kutu setel ki ya bi kelampi na ada setel ya Minta ada. Kamalah. Lari ya deh. Hari netral dia celeng ria. Setel ya. Pada rebung tangkolek deh, celeng sedok deh. oh ya celenganan ding nakala Gonjok. Celengan katung. ya mun bi ria re celing Oh iya.
Ya mon ari mon setelen biri ya. Lo patut lo seragam lo pade. Cek lah celeng bereng dia. Lo patut. Aduh lah burung lagi ada kian. Ela tager bodoh saya paju. Lalu apa? Anak kaki mengkoning aku ria celang re ganteng. Je ari biri nare lo pat no lo serasi je celingaki je. Lo menyatu. Pas agak di mana gitu. Kesen aja le enggak de emah de ya. Ya mau muka kinclong. Beteh celang, ya lah apa celana celang lo apa. Je lo nyaman. Pas ngatain cek lagi. Pote neng di atas. Aduh lah leng kiyak orang ini dak remar. Seteropa juang ko ini marah apa lah meleh. Jatuh anu ri re nyeri aki pola mi bede ke sesare pole. Nyari sekemas lagi jalan. Sare pole. Aduh. Ya lagi ya. Iya ada ki mending anda semua setel. Ah. Iyalah. Beremper ya. Mayu kung karo kakake. Lah telo polo mayu. Aku. Mi pas larang. Ari anya tapi suka me bulau le. Mi pakai telo polo. Kaki sisi kami paling kaya na kasar. Ay bate sutra ria lembu kakole ria. Lo miyang ria kakole ria. Kuyang kuya. Lah telo polo. Ara. Ja, sengkotan ndak mun telo polo. Lah suka me bupain mun bagi. Mun tak bagi lah ke nyeng ke juli. Marah apa cok iya. Ah telo polo marah. Ja, lah suka me bupain. Gila kala. Lebang tak baju ke bang laris. Ya. Sebab dina ke lo. Mun celana bine bade ya. Bodoh kapir ya. Lengkap engkau acualan ya. Nyari ukuran berapa kakek? Mun reng bine umur 40 tahun ke atas, aja biasanya ukuran apa? Ya muji ukuran super jumbo. Iya deh, celana deh. Deh. Ada kalan ukuran 40 ke atas ya. Super jumbo talebot deh. Aku? Ini pasti rajin aja ngari ya. Sedang tang bine jenek kene ore. Iya lah bener ya. Ukuran yang bini 40 ke atas ya. Ukuran super jumbo talebot kersuk ya. Ya nje. Ada raja kelun. Tang bine jelang sing set. Mun pakai yang kuin deh ka sapo bene ke bae jalan. Ada seginian pole ya. Ya bodoh. Mau ukuran yang bini silang sing set. Ya deh. Lereh. Cocok dia. Ya nje ada kini kelur tak sedeng munda tang bine le seret. Lu jangka kini bini nah. Ya nje ada kini kelur cek lah iya mangkena tung 2 3 4 ning 40 senti. Arya dekimu yang ku saja orangnya dia. Oh, makila urnya dah tak kira 3 meter urnya dah. Lu deki make orang nurok kersuk. Mulai yang ku orangnya.
Soko je sajan keresu dege sajan kene iya sajan makene deh ya. Ereken pada bi dengem ah jen kene jen tua ya. Iya. Lah rela cocok maju dah. Lah tak kira ke buah batan bayan lagi ada lain ya. Wah pola mi besar Nah, ini kemak betul ya gato. sama. Ah, re. Oh, lamun pahagatuan. Dia tang gini tak apa tot sekali. Harinya mana katok seperempat di benih katok setengah di benih celana. Lala de ya bayin. Lama leri ya bayin. Rembini syukuran 40 kata re. Beli ada emas, sering ada lor ke. Kempang. Ya aku aculan na re. Sapung re. Sapuk biru na re. Yang ku ada emas. Ke cecel kok terutama pangangku ada emas. Makilah teropa juga kana. Ya mayu. Nah, cecel sini. Aduh. Ada dah iya ya. Demam. Le. Oh, sono aki ya. Iya. Iya. Pas sabung pas ada emas. Ya pada iya. Lala cocok deh dekian. Umur 40 ke atas kan? Iya. Iya lepas beli deh ya. Dia lepas nyaman dia. Jadi mulai mari pasang sapung dia. Jadi bini kakek suruh jalan. Dari lepas jalan nah. Aduh, anang capal di ambat kau. Ngerti kakek ya? Mulai kalaki meliauku, maralah kalak ya. Iya. Deki bengkok lai soro. Iya mana bengkok lai kalah celana ya. Berempar kena bi sabung. Gila kalak tu seket mayu. Aku. Lepas saya larang. Seket lah toro lah tina bi sabung le. Mana bagi. Seket tak oleh sapuk biru letok. Gila kalak kaki lo geluk lo kena berat tok. Kok malam lah anda mulia. Seket ya? Ya. Ya. Alhamdulillah. Oleh saya kebelancak telasen. Kelangkong mat. Kau boleh mat. Mon setia rela andi kelam binatang anak bereng jalan natang bin. Salah gratis. Orang si acual ngarala kapelengan. Tele tak engak kapejer.